Papež Frančišek se je v pogovoru s perujskimi škofi dotaknil tudi problemov, ki zavirajo razvoj države Latinske Amerike. Po mnenju voditelja Rimokatoliške cerkve je tako ključno, da se države te regije spopadajo s problemom korupcije. Politika está muy en crisis en América Latina por corrupción. Entonces, gana una oposición y acusa de corrupto a los anteriores. Vuelve la otra y acusa de corrupto a ellos. S tem se ustvari začaran krog obtoževanja, ki ne dovoli napredka. Tega pa si državljani Latinske Amerike nedvomno zaslužijo, je prepričan papež in dodaja, da je potrebno pozornost nameniti tudi tistim, ki odrinjeni na rob družbe čakajo na svojo priložnost. Problema está en que son muchísimos los no ciudadanos, los ciudadanos a media o los sobrantes urbanos, que están al borde de nuestros caminos, que van a vivir a las márgenes de nuestras ciudades sin condiciones necesarias para llevar una vida digna. Y duele constatar que muchas veces entre estos sobrantes humanos se encuentran rostros de tantos niños y adolescentes. Se encuentra el rostro del futuro. Družbeni in gospodarski napredek sta mogoča le, če ne spregledamo tistih, ki potrebujejo pomoč, še dodaja Frančišek. Como nos señalaba Benedicto XVI, la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión al que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. Papež Frančišek je v okviru svoje turneje po Latinski Ameriki pred Perujem obiskal tudi Čile, kjer je obsodil spolne zlorabe, ki so pretresle državo, ter se zanje v imenu Svetega sedeža tudi opravičil.